برنامه چشمه امید با سعید مراد دولتов هر روز شنبه در شبکه‌های دی فیلم. السلام علیکم هموطنان عزیز گرامی، هموطنان محترم، مرحمت نمایید به برنامه ما چشمه امید. این برنامه از نام برنامه ممکن که شما اوجه درک کردید یا خلاصه کردید. چشمه امید این برنامه به همون مقصد تیار شدگی است که به همون مقصد پیدا شدگی است که برای همون شخصانی که امید آینده دارند، امید میخواهند که زندگی خودشون در آینده بهبودی کنند، شخصیت خودشون سازند، به همون آدمایی که میخواهند که به همون مقصد آیندهشون یک امید بخشند، یک باوری داشته باشند. این برنامه برای همون انسان ها هست، برای آن انسانی که باوری دارند که از روز ازل، از روزی که خداوند به وی جان دادگی هست، در همین گویم روزی که همون فرشته که میبیاد در بطن مادر تقدیر می نویسد و جان میدهد، همون وقت هنر میدهد. وقتی که در یک وقت خوندگی بودم که در کدام کتاب های همین علمی که گفتگی بودن که وقتی که 4 ماه می شود کودک، وقتی که اگر بینید زنها حس میکند جنبیدن کودک، همون وقتی که جان میدهد پروردگار، در همون مدت 4 تا چیز انسان به میدهد. یکمین چیزی که انسان به میداده است این عمر انسان، چند سال آدم عمر میبیند. انا دومین چیزی که میداده است می نویسیده است رزق آدم، که رزق این آدم همه قدر، برای که همون رزقش باشد که همه قدر همون سن، همون سالی که عمرش بنویسه همون سال وی زندگی کردن تواند. سومین چیزی که بود است هنر، همون هنری که همون استعدادی که همون هنر و استعداد زیاد کرده، گویم مکمل کرده، ترقی داده، حساب همین هنر همین انسان رزقش یافته گیرد. برای که همون رزقش یافته گیرد این هنر سببگار است. با 4م باشد خوشبخت میشد، یعنی فرزنددار میشد، یعنی من این فرزند، چون که فرزند شما دست ناخته کردن نمیتونید که انا کو نگاه کنید. برای همین 4 تا چیز پروردگار از روز ازل به من شما دادگی است. برای که از روز ازل دادگی باشد انا کن این چیز از روی کتاب علم های دینی و دنیایی که من آموخته دیدم، همچون روانشناس دیگر پهلوی اینه که من آموختم، من فهمیدم که در علم روانشناسی به ما میگوید که در هر یک آدم 204 هنر است. همین انسانیت به 204 هنر است. همین هنر رو یک تشین شما است. یک تا همین خداوند شما به بهتر دادگی، زیادتر دادگی. همین هنر شما به هست از روز ازل، از روزی که شما خداوند آفرید. خواست شما دنیا به نبرآمد، تولد نشده روزه. نه که در همون بطن مادر اوجه همین هنر شما خداوند دادگی، برای که همون رزق به سبب همین هنر میابید. انا کن انا انسان باید که همین هنرش ترقی داده، هنرش پیش ببرده، زندگیش سازد. سببی که بعضی آدما بسیار علم دارد، بسیار گویم چی گم هنرمند است، نه که موفق نیست در زندگی. سبب اساسیش همین است که هنر خداوند دادگی مردم استفاده نمی کند. وقتی که شما دائما میبینید که یک کس موفق است، ماشین فروشی کرده موفق شده است، یا که یک کس خانه سازی کرده موفق شده است، یا که یک کس سوداگری کرده موفق شده است، یا که یک کس چی گم ستوای مارکتینگ زنیماتسا کرده موفق شده است، یا که یک کس سوخه فروختی برده فروخته وای شده است موفق شده است، یا لباس فار فروخته است، یک کس آب فروشی کردن است. تو است وقتی که من شما میبینیم که دیگر آدما همه یگان کاری به بند شده موفق شدگی هستند، بسیار وقت ما میبینیم که آدما همونا میخوان که کپی روت کنند. وقتی که شما وای کپی روت کردن میگیرید، هنر شما به خداوند دادگی تماما دیگر کن. انا همون استعداد و هنری که خداوند شما دادگی که شما باید و ترقی کنید و با سبب همون هنر خدمت مردم کنید، خدمت خدایا کنید، همون هنر ترقی نکرده میماند. برای همون بسیار آدمان موفق شدن نمیتون. دانا هستون که موفق نیست. سبب اساسیش همین که دیگرها کپی روت کرده میگردد. اگر که شما خواهید که در حقیقت موفق شوید، یکم شما باید باور کنید که از روز ازل خداوند با شما
استعداد به قوت دادگی است. از روز ازل خودتون دیگران خاطر مقایسه نکنید. نگوید که من این وای دانا بوده است، من این وای توانا. وقتی که شما خود آدمای توانای موفقیت مقایسه میکنید، подсознательно شما حس میکنید که خودی که وای موفقتر نسبت شما باشید، عاجزید. برای شما یگان و خودتون دیگران خاطر مقایسه نکنید. شما یکمین کاری که باید کنید خودتون باور کنید که کنونید که از روز ازل پروردگار شما با استعداد دادگی است. انا کن همون استعداد خودتون با یابید. کاری یکمی که شما باید کنید، اول همون استعداد خودتون با یابید. چه خیلی شما هوا یافتن میتونید؟ از کجا شما میتونید فهمیدن که همین استعداد من خدا داد است؟ شما از کجا میتوانید فهمیدن که همین استعداد من همون استعدادی که اگر همین استفاده کنم زندگیم بهتر میشد؟ من یک چند نشان دادش میگویم، شما دقت کرده گوش کنید. یکم، در دل شما مهر هوای هست. در دل شما مهر هوای هست. من نگاه کنید، بعضی آدم ببینید، بعضی آدم خرسند است وقتی که همین خانه ریمون میکنند یا خانه میپوشد، یا یک کس دیگه خرسند است وقتی که کارتینکا رسوت میکنند، یک کس خرسند است وقتی که شعرخوانی میکنند، یک کس خرسند است وقتی که یگون چی استعداد میکند، یک چی گویم لباس دوزی میکند، یا که یگون محصولات میبرارد، یا که بیزنس میکند. یکمین چیزی که هست، شما حس میکنید که همین و همین استعداد خدا دادگی هست، همون به شما به مهر هست. مهر است. تو است همون شما کرده خودتون خوشحال حس میکنید نسبت همون کار. دوم، همون کار شما با آسان است نسبت دیگر کارا. همون کار شما آسان کردن میگیرید. نه که بعضی آدم میبینید این قین، تو چه خیلی این کار کردی؟ تو در نظر دیگرها قیم میتابد، شما با آسان میتابد. بعضی کار هست که دیگرها با آسان است، شما با قیم میتابد. برای همون یکی از نشان دادایی که همون استعداد شما خداوند همین صاحب دادگی است، این همون کار شما با آسان به دست میبیارد. من نگاه کنید، بعضی آدما از همین گویم چی گویم پوبلیچنی وستوپلینی، از همین صحنه برآمد کردن میترسد. اما به خدا همین دادگی آسان میشد. یا که من بعضی آدم بینید لیوچیک بودن میترسد، یا که دکتر بودن با خیرورگ بودن میترسد. بعضی آدم هم به خداوند استعداد دادگی، فکرانش هم به دادگی میکند. دقت کردید؟ برای همون اگر که یکم مهر باشد، مهر شما دلتون هست دادن. دوم، همون چی شما با آسان است. وقتی که شما وای کار میکنید آسان نسبت دیگر کارا. من نمیگم که تماما آسان است. زندگی به هیچ چیز آسان نیست. نه که همون چی شما با آسان تر است نسبت دیگر کارا. همون کار کنید دیگه رزولتات تستتر میبیاد، نتیجه تستتر میبیاد. سوم нишонаш که چه خیلی من یابم که это моё дело. Как мне найти, что это моё? چه خیلی من کنم که من فهمم که همین چی کار من است که هر کار به دست نزنم. سوم، وقتی که شما همون کار میکنید، شما خودتون заставить نمیکنید. То есть вам не надо принудить себя, чтобы этого делать. То есть خودتون شما مجبور نمیکنید. برای همون کار کردن هم شما با آسان‌تر میشد، همون کار خودتون شما مجبور نمیکنید. این سوم نشانش. دیدید؟ چهارم، وقتی که شما همون کار میکنید، صفت کار شما بهتر نسبت کار ممکن که برادرتون یا که دادرتون یا که خیشتون یا که برادر. То есть نسبت کار دیگرها همون چی у вас лучше получается. شما میکنید بهتر صفتش. انا همینه وقتی که شما میکنید که بهتر از صفتش نسبت دیگرها، انا همین چهار نشون داد است که شما انا کن талант شما، استعداد شما همین صاحب زیادتر. ҳатанони азиз, бародарои азизам, ман доимо дар фикри он меистам ки чиба бисёр одамо дар ҳамин дунё худаш ёфтан наметавад. чиба бисёр одамо муваффақ шудан наметавад. як бор дунёба мебинӣ, беҳтар аст ки зиндагӣ хуб барӣ, беҳтар аст ки хушбахт зиндагӣ кунӣ. ман доимо ин савола метиҳам, чиба? вақте ки мен доимо савола дода гашта фикри бисёр кардам, ман хулоса беомадам ки бисёртар одамо, 90% зиёдтари одамо
ҳамон истеъдоди худованд додагия истифода намекунад. худованд додагӣ чизе истифода намекунад, ин боигари асосии худаша истифода намебарад, лекин гумон мекунад ки вақт агар ки вай одам мошинфурӯшӣ карда бошад, манам мошинфурӯшӣ кунам мешавам. То есть дигарҳоя копировать мекунад. Акун мумкин ки вай мошинфурӯшӣ ҳавай худованд вай ба истеъдоди вай ба додагӣ бача бошад. Ини шумо мумкин набошад. барои ҳамон шумо ба вай он результате ки шумо мехоҳед, натиҷае ки мехоҳед, намешавад. барои ҳама қадар бисёр одамо дилшикаста мешаванд, рӯҳ афтода мешаванд, бисёр одамо аз баҳраш мебуроянд, бисёр одамо мегӯянд нашуд, намешудааст. аз баҳраш мебуроянд. вақте ки аз баҳраш баромадед, дидед, аз баҳраш мебуроянд. тез аз баҳраш мебуроянд. бо дигар кори дигар мечаспанд. бо баҳринеш мебуранд, бо як кори дигар меқапанд. бо вой аз баҳраш мебуранд, бо як кори дигар меқапанд. ҳамин хел ҳаркора мешаванд. баъд ягон ти ҳамин короба мутахассис шудан наметавонанд. барои ҳамон имрӯз дар ин дарсе ки ҳозир ман гуфтаистам чашмаи умед, гуфтаниам ки ман мехоҳам ки ҳамин барномае ки ҳозир гуфтам, ман ҳамина бахшида ба ҳамин барномаи имрӯзама мехоҳам ки гап занам дар бораи чӣ хел истеъдоди худованд додагия худ ба ёфтан. чӣ кор кунем ки ҳамин истеъдоди худованд додагия ёбему, ҳамон истеъдоди худованд додагия тараққӣ кунем. ман 4 нишонаша гуфтам, барое ки шумо фаҳмед ки ҳамин чӣ ба шумо истеъдод доред. вақте ки ҳамин чиза фаҳмидед ки ҳамин чӣ ба шумо истеъдод доред, чӣ кор карданатон дар кор? вақтатона танҳо ҳамин ба зиёда аз 80%, 90% вақтатона барои тараққӣ кардани ҳамин истеъдодатон диҳед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди гӯем сохтмончӣ будан доред, не ки бозор ба шуда картошка фурӯхтанед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди дизайнерӣ доред, не ки шумо грузчикӣ карданед. вақте ки шумо ҳис мекунед ки шумо истеъдоди композиторӣ доред, вай доред, шумо пеш намеред. агар ки шумо ҳамон вақтатон ҳамон ба сарф накунед, ҳис кунед ки ман композитори бақувват шуда метавонам, не ки бозор ба грузчикӣ карда гардед, ё ки кори сиёҳ карда гардед, ё ки намедонам дигар кори дигар кардед, маълиме карда гардед, ё ягон чизи дигар. шумо ягон вақт муваффақ намешед, машҳурам намешед. ман якта мисоли оддӣ мебиёрам. дар ҳамин интернет ман номи ҳамин бачаи хотирам мебурад. дар ҳамин интернет якта бачаи тоҷикам ё узбек аст ки дар ҳамин интернет стройка ба кор мекардааст, Россия ба. диққат кунед, ман мисол мебиёрам, шумо бинедон. стройка ба кор мекардааст ин бача. ҳамон стройка ба кор кардан ба шеърои ҳамин Медхун Чакрабарти сатила монда, ҳамон сатили вай ку лой мебиёранд, об мебиёранд, монда зада ҳамин байтои ҳамин кинои Тансор диска мехонад. касе ҳамона сёнка карда телефон ба интернет ба мепартод. бисёри шумо ҳамон бача гӯш кардаги ҳастедон. диққат кунед ки шумо мана фаҳмед. нигоҳ кунед, ҳамон ба ки худованд истеъдод додагӣ буд, ҳамон вай консерватория хондагиш не, институти санъат хондагиш не. ҳамин бача ҳозир тамоми ҳамин интернету Россия ҷоба баъзе телепрограммаҳо ба хотирам бо ки як вақт Малахов даъват карда будаш, чандта телепрограмма мебинам, бо кадом як кино ба ҳам иштирок кард. нигоҳ кунед, худованд ки ҳамон истеъдода ки дода буд, то ҳамон ва то рӯзе ки ҳамон мардикорӣ мекарду, стройка ба кор мекард, ҳаёташ дига нашуд. не ки ҳамон муддате ки ҳамон меҳр дошту, вай ба ҳавас дошту, ҳамон шерхоние ки кард, ҳавай машҳураш кард. бо такрор мекунам, ҳамин бача консерватория хондагиш нест. ҳамин бача институти санъат хондагиш нест. не ки аз сабабе ки ҳамон чӣ ба худованд истеъдод додагӣ будам бача ба якдам ба номаш буромаду, тамоми мардум тамошо мекунад. тамом мардум тамошо мекунаду, вай мардума хурсанд карда гаштай. ҳунаре ки худованд додагӣ, ҳунар ҳамон қадди худованд машҳурӣ ҳавай ба дод, ҳамон қадди парвардигор вай ба худованд обрӯши ҳавай қадди дод. вай сарфи назар вай дуруст ва чӣ гум иҷро карда истодааст ҳамон байтои Тансор диска, мумкин ки нодуруст, стили худаш сал дигатар, сатила монда зада мехонад, сал дигатар. зато зиндагиш дигар шуд. ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? ман гуфтанӣ ҳастам ки аз паси ҳамон ҳунари худованд додагӣ равед, ага ҳам ин дунётона обод мекунед, ҳам ахирататона обод мекунед.
дигарро копирова накунед. як кас карда боша гумон накунед ки шумо ҳамон кора кардан метавонед. шумо лӯши ҳамон ҳунари худатона тараққӣ дода равед, вай беҳтар. чем коре ки дигарро кардаги аст шумо карданто. Не, накунед вай. ини худатона тараққӣ диҳед, вай беҳтар. барои ҳамон шумо ҳунар доред шеър хондан, шеър хонед. шумо ҳунар доред нависандагӣ, нависанда шавед. шумо ҳунар доред ки журналист бошед, журналист шавед. чӣ чизе ки ҳунар доред. бизнесмен, бизнесмен шавед. мана баъзе одамо мепурсад ки маълим охир шумо фақат дар бораи пул дарс метиҳед, дар бораи муваффақият дарс метиҳед. ҳаме одам вай намешад ку, ҳаме одам бизнесмен намешад ку. бародари азизам, барои муваффақ шудан ҳама бизнесмен будан шарт нест. мана нигоҳ кун, футболисто бепулайме ёки актёри беҳтарин бепулайме, олими беҳтарин бепулайме, духтури ҳамин беҳтарин бепулайме? Не. журналисти беҳтарин бепулайме? Не. ягонта ҳаме ман ҳар як намояндаи ҳамин соҳаҳоя медонам ки беҳад зиндагӣ хуб дорад. чунки ҳамон соҳаи худаш ба профессионал дараҷаи олиш ба баромадагӣ. ман кинорежиссёри хуб камбағал намешад, актёри хуб камбағал намешад, муаллими хуб камбағал намемонад. хоб бовар кунед хоне. ва сарфи назар сохтмончии хуб камбағал намемонад. даже шофёри хуб камбағал намемонад. дар қишлоқи мо вақте ки мо калон шудем, тракторчиҳо буданд. 3 та тракторчӣ буд. ҳамин қишлоқи мо қишлоқи ҳамсоқати ҳамаги 3 та тракторчӣ буд. ҳамин якта ҳамин тракторчиҳо доимо круглигод зайнед буд. то аз кайбе ки шумо мерафтед одамо очрат дошт. а дути диги вай ба баъзе вақт свободни будам вайош. баъзе вақт якташ даже кор намеёфт. а чӣ ба? чӣ ба ки ҳамон якташ ҳалолкор буд. ҳамон тракторчие буд ки ҳамон тракторчи ҳам шавад дараҷаи олиш хати тракторчи. замина нағз шудгор мекард. ин хеле партоф фиреб намекард. аз ақибу охираш ба намепартофт. барои ҳамон одамо ҳавай ба очрат меистод. а во се кас буданд, не ки якти ҳавай як ҳафта кор мекард, як маҳ кор намекард. аксе чӣ ба? аксе ки ҳамон кор азан чи ҳавай профессионал не. ҳар як чӣ ба шумо профессионал шуданатон дар кор. истеъдоди худой додагия агар ки инсон ёбад худаш ба қадами якумаш, амин қадами дуюмаш ҳала тараққӣ додан. чӣ хел ва шумо тараққӣ метиҳед? анакун худованд ҳунара дод, тараққӣ карданаш вазифаи шумост. худованд ҳунара дод. боз батли модар ва будагитон додагӣ. ҳамин таланта, истеъдода. не ки вай тараққӣ доданаш вазифаи худи шумост. ин вазифаи ягон кас дига нест. як китобо мо навистаем ки инсон ахир оқибат ҳамон шахсе шуда метавонад ки вақташа ҳамон ба сарф кунад. барое ки ин истеъдода шумо тараққӣ диҳед, вақтатон ҳамон ба ҷудо кунед. вақт умратона ҳамон ба бахшед. вақте ки шумо умратона ҳамон ба бахшидед, ҳамин шумо ёрдам мекунад ки ҳам ин дунё ба фоида биёред, ҳам охирататона созед. мақсади асосие ки инсон ба ин дунё омадааст барои служени хизмат карданай. хизмат кардан, хизмати халқу худоя кардан. агар ҳамон истеъдоди худованд додагӣ қатъи ҳавая пеш бабурдед, шумо ба сабаби ҳамон истеъдод хизмати халқа мекунед, хизмати худованда мекунед. мақсади асосии инсон пас аз мурдан ҷаннат ба рафтанай. вақте ки одам ҳамин дунё ба ҳамон истеъдода зиёд карда хизмат кард, ман гумон мекунам ки иншоалло чизе ки китобҳои динӣ менависдаги ҳамон мешад, мерад авай ҳамон ҷаннат ба иншоалло. барои ҳамон истеъдоди худододагия ҳавая зиёд кунед, вақта ҳавай ба сарф кунед. ман намефаҳмам бачаҳое ки давраҳои ҷавониша ба кӯчагардӣ, таги адёл ба хоб, давраҳои беҳтарини умраша, давраҳои зеботарин муддати умраша ғайбаткунӣ, бекорхӯҷагӣ, ошхӯрию гапхӯрию динраженӣ гаштан қатъи мегурзонад. ман намефаҳмам ин идома. савол те худатон ба шумо чанд фоиз ҳамин потенсиали худатона инкишоф додед? як варақа гиред ва нависед. ман чанд фоиз истеъдоди худованд додаги ман тараққӣ додан тавонистам.
якум савол. қабаташ ба ҷавобаша нависед. дуюм савол. кадом синну сол ба шумо ин потенсиала истифода мекунед? кадом синну сол ба? 40 ба, 50 ба, 100 ба, кай ба ҳаёти оянда ба? агар ки имрӯз накунед, кай ба мекунед? сеюм саволи ман. шумо ба гӯед ки ҳамин натиҷае ки умре ки имрӯз шумо бурда истодед, фикри шумо қатъи ҳамин натиҷаи ақли шумо ё илми шумо, ё ки шумо дар он то ҳис карданед ки шумо что вы намного умнее, чем как вы живете, что у вас иногда порой не получается все свои знания использовать, свой ум, свой талант использовать в жизни. Ваш счет в банке или ваш дом, в который вы живете, он что, это что, показатель вашего ума, или вы намного талантливый человек, намного умный? диққат кунед. ман гумон мекунам ки мана фаҳмидед. имрӯза ҳаёти шумо ин нишонаи 100% истеъдоди шумо нест. шумо дар натиҷа на самом деле намного другой человек, намного умнее, не ки вай истеъдода 100% истифода накарданед. барои вай истифода кардан вақт ҷудо кунед. умратон ҳамин ба бахшед. ман хулоса ба омадам ки доимо пеши шумо выбор ҳаст, интихоб аст. ё паси мақсадатон меред, мақсада выбор мекунед, ё ки ҷурабозия, ё ки барои дигарон нақш шуда мондан ки як кас худ ки ту нағзӣ. не, ман тамоми умрам ба ҳама вақт мақсадама выбор кардам. Выбор будет, даже выбор побольше уделить время своей цели или побольше уделить время своим детям, семьям. Ман хулосо, агар ки ман бисёртар вақтама хона ба ҷудо мекардам, манам ҳамин кӯдакам мебурдам садик, меовардам, хай хона ба ёрдам мекардам, мумкин ягон чӣ. ин чизои ҳаррӯзае ки ягон вақт тамомшавӣ надорад. яке ман интихоб кардам болои мақсадам. мақсадам барасам фарзандам бам осона зиндагӣ кардан. мақсад бараси зиндагӣ беҳтар барои ҳамон фарзанд сохтан метавонӣ. барои ҳамон аз паси истеъдоди худованд додагӣ равед. ягон вақт аз мақсадатон нагардед. бо як қисми дига чизе ки мехоҳам ки гӯм. ҳамин рӯзба халқи мо бисёраш истеъдодаша кушодани, зеҳнаш басташудагӣ, ин хел фикронааш танг, кушодани, ин хел барои ҳамон кораш омадшаваш суст. аз сабаби чӣ? сабабе ки ҳунара худованд истеъдода додааст ки духтур шавад. падару модар гуфтаги ки рафта таможня шавад, таможня ба амакатас ё як кас мо ту як кор ба монда метавонем. ё ки истеъдод тамоман дига чӣ ба худованд додагӣ. не ки хишута буро ё он кас акош ё он кас гуфтаги ки ту рафта финансист шав, ягон ҷо ба финпол ба мемонем тия, налагавӣ мемонем тия, ё ки як кори дига мемонем. То есть худованд додагӣ истеъдод дига чӣ ба, одам зиндагиш дига чӣ ба, дига соҳа ба. барои ҳамин қадар, барои ҳамон яке аз натиҷаи, яке аз пешравии ки ман миллати мо, яке аз пешравии миллати мо ки ман мебинам,
ин ҳамон баъз ки халқи мо бояд ки анамин истеъдоди худованд додагия ёбад. истеъдоде ки шумо ба худованд додагия ҳавая ёбед худатон баё ҳамон ба вақт ҷудо кунеду ҳавая тараққӣ диҳед. ана кун. барое ки ва тараққӣ кунед чӣ кор кардан донар кор? Самообразование. Чӣ гуфтаги гапа самообразование? Самообразование гуфтаги ки ҳамон соҳаба доимо аз болои худ кор карда илм омӯхтан, ҳамон соҳаба беҳтар шудан, зина ба зина, ҳар рӯз 1% беҳтар шудан, ҳар рӯз. нигоҳ кунед я ҳамин художник, рассом картинкаи беҳтаринеша успеҳ намекунад кашидан ба. ин чӣ гуфтаги гап? ҳар боре ки вай тамом мекунад картинка, орзу дорад ки картинкаи наваш ин беҳтар бошад. барои ҳамон картинкаи беҳтарине ки вай мехоҳад ки кашида монад, ҳамон расми беҳтарине ки мехоҳад каша, ҳавая нокашида мурда мебуравад. инсон ҳамин хел буданаш дар кор. ман мисол агар ки бизнес тренер бошам, нағз виступат кунам, нағз расонам фикрама дигарро ки фоидаш расад. ҳар рӯз ман бояд ки 1% худам беҳтар кунам, ки баромаде ки бо фардо мекунам вай беҳтар бошад. бо баромаде ки 1 сол пас мекунам, бо вай беҳтар буданаш бо нисбати ҳозираш. одам доимо аз болои беҳбудии худаш кор карданаш дар кор. барои ҳамон имрӯза суҳбати ман дар бобати оне буд ки чӣ хел ҳунари худро ёфтан, истеъдоди худододро ёфтан, ҳамон худованд худодод истеъдода ҳавай ба кор карда ҳавай тараққӣ донан. агар ки шумо ҳунари истеъдоди худованд додагия шумо ба ёбеду ҳавая пеш бабаред, шумо ҳам пулдор мешед, ҳам муваффақ мешед, ҳам хушбахт мешед, ҳам зиндагӣ беҳтарин мебинед, ҳам чӣ гӯям обрӯи калом мегиред. ҳамин вазифаи шайтон, ман хулоса бомонам ки ҳамин худо ки мо ки мусулмон ҳастем доимо хутар бояд набурорем. ҳамин шайтон чӣ кор мекардааст? шумо ҳаракат мекунад ки арроҳ занад ки шумо ҳамон истеъдоди худованд додагия тараққӣ накунед. агар шумо ҳавай тараққӣ кунед, шумо муваффақ мешед, хушбахт мешед. он вақт ба шумо ҳам дасти сахиқ пайдо мекунед. вақте ки шумо аз камбағалӣ биромадед, як кас ба ёрдам мекунед. вақте ки шумо бисёр хайру садоқат кардед, дилсӯз шудед, однозначно як рӯз бо ёрдами Парвардигор, розигии Парвардигор шумо ҳамон мақсад ба мерасед, ҷаннат ба меред. шайтон ки душмани инсон аст, чӣ кор мекунад? коре мекунад ки инсон ҳамин истеъдода наёбад. барое ки ҳамон истеъдода худаш ба наёбад, чӣ кор мекунад шайтон? доимо одама ҳавасманд мекунад ҳархела коро ба. ана дидӣ ин бизнес хуб, ана дидӣ ин кор беҳтар, ана дидӣ вай кора кардан накун. шумо саратонмо доимо ҳар хел коро омодан мегирад, ҳар хел идеяҳо. мебинед ки шумо мехоҳед ки то якдам ин кора кунед, якдам вай кора кунед. шумо мехоҳед ки муваффақ шуд ҳамин соҳаҳо ба. умратон камай. шумо 10,000 сол агар ёки ақаллан 1000 сол агар мани шумо умр медидем, баъд аз гумон мекунам 100 сол ёд мегирифтем зиндагӣ кардана, 900 соли дигараша нағз зиндагӣ мекардем. аз сабаби ки мани шумо ҳамаги ҳамин 70, 80, 100 сол умр мебинем, 30 соли аввалаш 20 солаш образование мегузарад, 10 соли дигаш таҷриба камака гирифтан дар кор, 30 солаш нест шуд. баъд аз 50 уже ҳафсалатон пир мешавад, баъд аз 60 точно калон сол мешавад, қувватон уже қуввати пеши нест. ҳамин аз 30 то 50 солагия успеҳ кардед накардед не. барои ҳама қадар ҳамватанони азизи гиромӣ, шайтон шумо доимо ҳаракат мекунад ки саблазнат кунад ки шумо дигар кора кунеду ин кор ба чақа нашед. диққат кардест? дуюм оружие ки ҳамин шайтон истифода мебарад, агар шумо гӯед ки ман ҳамин кора мекунам, вай шумо ба шубҳа меандозад. шубҳа меандозад ки намешад, накун, агар мешуд ҳама мекардан, агар ин нағз мебуд дигарро мекард гуфта шубҳа меандозад. вақте ки шумо ба шубҳа андохтан гирифт, як бор, ду бор, се бор шубҳа омадан гирифт, шумо ба метарсед ин кора кунед. значит шайтон дута оружие истифода мебарад. якумаш ин шубҳа. баъзе бачаҳое ки мехоҳанд ки бизнес кушон, одамое ки мехоҳанд ки муваффақ шавад, ва доимо шубҳа дорад. мехоҳам лекин намеёрам, мехоҳам намедонам чӣ мешавад.
шубҳа. Дуюм инструменте ки шайтон истифода мебарад, ин саблазн. Саблазн чи? ҳавасмандӣ. шумо ҳавасманд мекунед ин кора кун ва ин кора кун. Шумо ки ҳамон истеъдоди худованд додагӣ шумо буроед дия. баъзе одамо мебиёд пеши ман мегӯяд ки муаллим, охир шумо гуфтед ки ризқ азалист. аз сабаби ки якон ки ризқ ки азалӣ бошад, шумо мегӯед ки хонед беҳбудӣ мешавад, муваффақ мешавад. охир ризқ ки азалӣ бошад, хондан чӣ фоидааш аст? худо натиҳад ҳеҷ чӣ намешад. бисёр мардуме тоҷики мо ба ҳамин чӣ дар ҳақиқат ҳаст. худо надода боша ҳеҷ чӣ намешад. бародари азизам, шумо ҳозир дар батни модар ризқатон додагӣ. ризқ дуруст азалӣ ҳаст. медонед ба монанди чӣ? ба монанде ки шумо дар як корхона кор мекунеду шумо ба ойлик метиҳад, музди меҳнат метиҳад. анакун ҳамон ҷо 10 кас кор кунад, як кас гӯям $300 музди меҳнаташ, як кас $200 музди меҳнаташ, як кас $500 музди меҳнаташ, як кас $1000 музди меҳнаташ, як кас $1500 музди меҳнаташ. дидед, ҳар кас ҳар хел музди меҳнат дорад. агар шумо диққат кунед мебинед, не ки диққат, ана ҳамин ризқам ҳамин хел ба монанди музди меҳнат аст. ҳар кас ба ҳар хел. не ки баъзе одамо илмаша истифода карда ҳамон моҳона музди меҳнате ки мегирад ҳавая сарришта карда ҳавая чикор мекунад, приумножать мекунад, зиёд мекунад. барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм.